yingisa mangwa ipfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Dr Studios hi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Seketa pasopo sengento fambo kaya pasopo sengento fambo seketa pasopo sengento fambo kaya pasopo sengento lawani seketa mchongolo sengento fambo kaya pasopo sengento fambo lawani seketa mchongolo sengento fambo kaya pasopo sengento fambo seketa mahowa sengento fambo kaya pasopo sengento fambo seketa mahowa sengento fambo kaya pasopo sengento fambo logoni seketa elitoni sengento fambo kaya pasopo sengento fambo.
Wine bin grade 11 ane kokwane man ezimzeni jiwane kwantumi mi grade 11 wine bin kuna meme bangwane laba ngete abanilaba ikhlela nzako phela sini abanilaba meme labo wane se meme labo lokona bwa enwenyana ya meme labo lokubani labo selishwane kokwane ifani ngena kuma ku yes hey Juwas on the beats. Elega Jiwan Solima Makamu channel lenga na bawali misaba mkwai uko ina Manyikos aka nagona kwa ina wa Matimu ya mina Matimu ya Manyikos ebe ante so Kalau karane juane mate juane alright Manyikos kun ngaribat ya mer ami isuka and aungar mistake amtam gensu ka 6B or ka 6C kunan perfect management so says yeah sitwana la ijuan lo ni ngala lane e kuma ku enemy nani ni munhu amsawo phembe somsawo calendar na so serious one ni class na bahlekelela and ku disturb bana bangwana le hlakana nini phela hi ku ya hitina ani bayize ijuan leswa ku akuri misave jira ko ka class ha ba swi ma spaka ta ngana wona ka class liya ejuan ko tsara ngar ko ne mantla sa aza lero alfenis ka C son paisa la classini aku paisa mina 2 months and bongo of ko ngesihlayile so vele because ngesihlayile so stani nana nata ba affecting of playing atla ku kunhleke yini la ku anhlaka nabana baba kwa bana bana se kusindise kuyini so ni la jiwan ni ben fail jiwan imtsawu sawule yakoma ku taxa abantu sometimes as fa onela kun'wana swa ku pfuna swi ya ku na we munhu n'winyi i tiyimisele ka yini man taxa vanhu nkarhi n'wana kuma kwale ku hlaya malama lo ku tsatsa le va tsatsa no azuma matiko mo hambana hina huma kwala ka bungeni twa bensen rivela ku tse ani munhu kuma ku tanga xikolweni swi ndanga ku machavana nyana maybe vhiki nyana leri n'wana se matolovelana twa ku vanhu va hala ka nga sa va hala ka n'wina u fiti ku hala ka vona ngisa ku wa huma kaya ku manga humi so jiwan van fail ka sikisi ni repeat ona man na ku tlhariha ka n'wina ni lava ku tiva laha vonani ani loko mi fail mi ri ka A ka 6A lo se mbuya game 2 ama ha ri ka 6A in way ka 6A yes and twana jiwane before ni fika kwala ni jiwana ni ku one fairing but and I mean butsang one fairing okay jiwana ku fair lane kuna subject and la hlangana ngof until patrtinga abo ma 8 or 10 batinga fika 10 mar batinga fika 10 baro skatsatsani lana swi yini skatsatsani bala singa kuna subject tinharu or 4 na shokala mara askatsani subject ta week nyana mara le ta week mara ta strong and pasa letiya even pasa and ntlhela kambe kwala ka 6 ya 8 ntlhela kwala ya because and still why so swi nge vuli ku why because bana ko ta report li ya va swi vone ku maybe wa traumatize na ku vona ke jwale wa ndise ku kanya mga siribale na ngona ba ngiseri mga rivala vuru munhu ku be so swi vuru na swi ring and nga chakula ku isasekini because ku saseka ni titemendeli ngwana ma titemendeli ma fane titemendela we wesh so each one ntlhela ka 6 camera up 2
ni pasa se ni ya ka 7 still ka 7 ni ya ka class ya kahle normal ya kahle nga kwani ri ka ya ntlhantlhela ka yona 8 because ntsundzuka loko va ku vani tisara rin'wanyana a ri dyondzisa meta ri rhandza ngopfu tisara ri ro ni rhandza hi jiwani unclean hi jiwani a ni bala hembe dasani a ni nga tsatsa hembe so va tupac or ni tsatsa swin'wana tsatsa bamu ni dirowa banga hembe la blue a ni ti ambala ta blue hale ka n'wina ya na mbala blue na white vele ka na mbala blue na white sweswo taniya sa nga tsatsa hembe va ni nghenisela ni tlanga skele ni bala yela a swa sweswiwana fashion fashion sweswiwani maybe ni vone munhu wa bolo or whatever no a ni ta ni tsala na blue na tilavu bomba ni ta skele sweswo taniya ni bomba ni xayile hikokwani a ni pfuka hi nkarhi swi swa ku hi fanele ti prepare jiwani a ni ta ku basa mina jiwani ivi ni dyondza ka 8 liyani ivi ni pasa ka 7 ya ka 8 and 8 a swi dume ku yi bisa swin'wanyani va ripitile ka 8 van'wana ka 8 vananga va ripite ka 8 ka 8 van'wanyana n'wana ka 9 ka 8 so a ku ripitiwa la chukusuwini remember loko yi nghena hina ka 6 a yi chukusa twa ku ya ka feriwa 8 ba ngopfu ekun'wana va ti komba example lejin'wana kuma ni mpela leji ale ku and ri tlile ku tsama jiwala hala va byaleni ani ekuma ku divala swin'wana swo vupfa ngopfu ne loko va hi byela ku ya kompera hi mhaka ta xikolo ni va ri 8 ya ba swi vulaka kwe and mi sala i tshembekini phela ku loko tsama la ka divala swin'wana fitwa ku ku timani ferisa yini and ri clean and sasekini ndi sale jiwa and no burn tima ma jiwani para maswisa ni Mana minta ka Ante ka xilungu ni bya ku hlongoriwa lawa no tsaka ya ho akaye ne divala so aka ngopfu jiwa don't support jiwa na va ingisiri ya brejini apikaro ke se fika Juas on the beats. On the beats. Trading UGM Tax and Accountants eka mabindzu lawa ya nga kona hi ku endlela monthly bookkeeping, tax returns, tax registration na annual CIPC returns. Ku kuma vukorhokeri bya hina tihlanganise na hina hi ku tirhisa email address ya samng07@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 072 970 7053 kumbe u tirhisa nambara 060 3848 075. Sam & G Trading, UGM Tax and Accountants. Okay, wala ku vanhu va ads avangeni vanhu va drop avangeni va ala va yo tshama la mabenceni loko se ku fika nkarhi wa lunch a ni languta munhu a ni tala a ku manese hi pfuneni yini i champagne trailer mongwe aka manese ni loko vene ka channel ya G1 Sol Makamu inkomo sini jiwani alright wisa swa mavhengeleni le ka G1 Sol Makamu channel le ka number 1 misava hinkwayo ku mitisela swilo swa xiyimo xa le henhla okay ku ri mata wa inhleka ngopfu na matwisisa la mama ku a nge mina Manyikos makamuka misoja xiqari blind twana no xivalavula na vavasati va tlhe va yima na xona ya lexi vulavula so aka mara mo tibukwini a tibukwini a xi pfuni nchumu okay mi ta khomela ku va hi hatli ya makete
ri na timinutes tintsongo ka show a va lo ni hlekisa ngoma Manyikos se ni swi vona ku swi ta dya nkarhi swantswa ni kota ku nwanyana mati na mi twisisa leswi mi swi vulaka a mi chuhisini ku 8 yi ba ngopfu mara Jiwani kuma vuta swin'wana swo hlekisa ngopfu ku ri ntiyiso No, ma swi tiva- wa vava kan'we la femte no ma swi tiva ku hlekisa ngopfu yini ka swilo leswi ne okay ka Don't jokes say. kahle ma ta ku hlekisa ngopfu yini i jokes wa sweswo kumbe ntiyiso i joke liya i joke njhani Jiwani twanana ni mi byela ku hlekisa yini ku hlekisa mi sweswiwani ne ni nga fika ni mi byela swin'wana mi kuma ku vanhu va twa swi nga nyawuli mara n'we leswi a se mi swi imaginaka ma swi endla ku ma ni mi kombisa hi le ka TikTok ne imagine DJ Jay imanyana Jiwani ni ku hlekeni ko Jiwani mi swi vone ala ku answera kun'wana mi te ku na I'm shaking la I'm going to example one I'm going hleka mi leswo kambe i joke leswi va n'wi swi vutisa mi kha mi swi hlamusela sweswo wa semara vonani wa ku fana na DJ Jep a hi kombiseni hi le ka TikTok ma swi vona yi discipline yi vulavula swo aka mara mi kuma ku yi kuma noto swi boheka ku hlekisa ore ka kumi noto yi kuma 23 ri le ndzhaku yi ku 2-3 no va ka va vitana timax 2-3 phela a ndzhaku phela Jiwani yi ku 2-3 swi ndanga ku a 23 nga ri le 2-3 swa themanyana 2-3 vuyanyana katsongo okay sorry Jiwani so no tsaka ngopfu kumbe xana thank you okay and then loko mi fika ka 8 okay Jiwani loko fika ka 8 ani ka 8 teacher subject like maybe ya ka history science or whatever la a hlangananeni laya ku ri nga ku loko ni langutana ti swi why a fa va njela ku subject to tele ngopfu but I don't know but ni ku swi fika 8 fanele teacher subject and I byela ku ya ba 8 vele so kuna misa n'wana Jiwani kuma ku n'wi vula hi vito misa loko na vanhu van'wanyana nga hamba i vula swilo kana n'wana kuma ku a n'wi ve xinanga hi vito a kwata kana n'wana kuma ku a tsaka mara ni twisa ku dimani i ta tsaka misa lowani masana ni i misa wa 2 lowun'wana rest in peace vele lowun'wana i kona va yisa lavona ni khala va ri xikolweni na va kwalaya a ti va kandziyela nyana va yisa lavona kwalaya a ringana nyana mara ni twisisi ku why va hatle mara Jiwani swa hlamarisa nyana Jiwani mara swi hlamarisi ka ni vona va hatlisa va yisiwa xikolweni nkarhi n'wana kuma ku va busy bara mani twa ku swi humelela ngoma swi lamiwa hi ku tirha ntirho wa ngoma swi n'wana va hatla va kuma mintirho leswi va kumaka ku i ta va busy n'wana kaya crash sweswo taniya masiva ma ni hlamarisini ma ri kwalaho khale ma ri laphe mara swi n'wana mara a ringana mara ma kwalaya ma tiva swilo swa laha a xikolo ku ri Jiwani fanele ku va ri jele se van'wana se va tiva ku thathu loko ndliweliwa se ma tiva a xikolweni ku ndliwa yini a xikolo i fanele ndlisa ku yini ku ri antimani ta cenjana wa ma yisela mwane ku ri lowa i fita ku ya ka ti-comments hi wo ma nga chuzela pe se laha ni fanele ni chuza mina ku ni ya ka science history or comments se va sa mata ma ri 2 ma kuma ku info lowun'wana ni vona ni vula hi vito i like maringa Manyunyu this guy ne misalwa Jiwani even now ne na nkhesa no nga tivi ta nkhesa singa sabe din fona sa loko no chata ni loko no chata ni ti komba ku vulavula loko no chata cause he ku ya ye i tirhintiri wa yena i yimele ku ni fika makumu ka ku ni chata ene kwa ku chata a hlanzela ku dima ku mfoni ene ku chata ni ku chata so maybe ya KFC or ya ka or ka spawro somewhere ipi me kana sa to na ring lava i vitana vanhu masta va vitana yini mchato walo very ililili la u chata lilili u fane u cineriwa good a go mfona ta wala vule mchato u fane u cineriwa and sta ku ndla ku i kota ku yini i focus ka family ya wena xisa lexi xi mara ta ma xi nga fa xi ndla ku ni ya ka comments because mina ni fike nyanyuka la Jiwani ani dava loko matharengo mative Jiwani nga ku vanhu lava le jele matoko loyi yang pata tya so almana le jele mananguta ku lo ta tlanga sati no ngeke ngitsela story ngifuna ko yizo nga swibona lava dikapa leswi va swi hlamuselaka lava phela swibona hayi ngisele dikapa loko nkona mina yingisele dikapa mi kha comment kwala mi ku ene n'wami basi swo taniya se twana na Jiwani ni nge zani bicycle mara ni nge bicycle mina style tasona ku ntlharengo be Jiwani genius na mina Manyikos and boti Manyikos or meste se Jiwani lo wa sa ba talane mazuma antu swi manta ani loko ko ha fa xikole kurupisi la nga loko ka ni ka ni move ma ka ma vona mina na wona la lama ka twisisi kahle cause ni na choose science me high school lone ya ka 8 choose science kasi on choose science la ma ta ma yesa la ma ya nga 2
akwemfo bakwanisa besitafulanini so mathama ani menthamini kurumeleni jiwani chokweni kukahleze kunhleka yeke ani barajisa se subject divider kunhleka kwandla ngene ngofa kunhleka ene lo ngwana bari fail hangover la ka 8 bari bango 8 se chokweni chukusona so fana metsa ne bele metsa hope lofika chukusiwe so lo thamela bafana bakwanje akwemfo enga science even why no ngala comments okay no comment lesa comment anjowini vele anana bosa ngisotala namdla wani sikume njani kwabantu lesisiya wakunjela nyana sisumisa lo wakhale ngofu okay banisa comments una comments nifika ningeka class comments kwala ntsarisa kunandla comments emini so ningena ka idiliya mina tita hell number hell pasa mina masala man'wana majita ni na wona na kwala ma tibrata metu n'wanyana kwala tisala bese hlamarise nje ejiwani ni huma mina ku nume njani la jiwane I don't want to lie so bona baxilungwana va hosine mara ni vula ku ani swi tivi ku ndleke yini la mbati ni vula ku ala nchutsiwini already ku fanele sweswi va nge metso wa ba na ubi so loko ni pasa la jiwani pasala majita laya van'wana va beni lavani nga na sweswi va gowe van'wana va vhe va tsutsuma van'wanyana kwalaya ni ku grade level kokwani hayi manyana loko vo endla dokote ka vutokote zwindliwa malembe mangani ngene ku ri 7 i 7 futhi wena ingo ka 7 ku yini benyana nga ku ndote ka 3 na hlamusela ku lororo grade level an fanele loko a lo va university ra college ne anta na certificate tin'wanyana ne sweswi hi nga kumeki mintirho van'wanyani na hina van'wanyani a ta ka yi phasapasa hi mapuma mazane anta ni dyondzeke ngopfu mazane so ni dyondze 3 ka grade level yini kandziyele jiwani and the reason why ni been grade level and na reason why kuma ku yi vula sweswiwani ku ni nge kumi chance yin'wanyana why ni been grade level ene kokwane man ezimzeni jiwani ku antumi mi grade level kwa bini ku na meme van'wana lava ngete abani lava i tlhelela ndzhaku phela se abani lava meme lavone se meme lavo loko na biwa hi nhwenyana luya meme lava loko va ni lavisa leswiwani kokwana ni fane nghena kuma ku yes ani loko i ri ka ti-comments endla yini ka ti-comments a nge dodi metso u koho laya ene mahisa lamayane ma ni kombise nyana example nyana laha magwefo ka ti-comments ku na maths na yina at least loko u fela maths i pasa counting wa pasa leswin'wana swi pasapasa hinkwaswo nga chavisiwi leswi swin'wana maka se ta vuyela ngopfu mara nga mi ku rizina ku why mara loko na yin'wana rizina ku va nga fika va yi veka ku why va nga chuzisangi leswiya mara ni vona ni kombisa lava ku maths hambi u feyile hi Manyikos ne accounting ta pasa nkarhi wun'wana va mi byela ku ka accounting loko i tsala ku na tin'wana hambi i nga si xipehi hosa a nambara yin'wana vo tsala 777 or 1000 ta pasa laha sweswi yi cincile mara a ndzi ri khale ni humini mara khale ni humini hume hi 20 ni ta mi byela na fika ka yo heleke so ejiwani ni nghena ka grade level i ni kandziyele n'wana mani ene meme leyi a ndzi hlekizimile ku yi nghena tlilasini ne a kuma ku yi fika yi ku xokota hi vito ka vanhu hinkwavo joni wa swi vanyiwa ku yini every day yi ku so ni Makamu ku njhani kwalano yi ki yi hlekelela so yi huma hi n'wina swin'wana sweswinyana ku na swin'wanyana even then hi va together yi ni dyondza subject leyi loko no felele yin'wana so loko ni felele yin'wana ni feyerile ene yi leka leyi yin'wana ende yin'wana a ni yi koti ma yi twa se thangele kwini leyi a ni yi koti ni kota leyi wa mina fika yi nipa dating liya why a yi mfeyerisa ku ri ku ya milava no masaswindyane jiwane i ku a yi ni lava mara ni kuma ku ene ni mi hlamusele masunguleni ku ku na leswi kuma ku a wu lo ku ndleka swona a wu lo ku ndleka swona u hele ku bayiseni blind munhu wa nyanga hela a nyanga tseka maxisisi ti ni hibe jiwane ni tlhela ra vumbirhi hikuva wena na swi tiya ta va ri swingwa lawa ho loko munhu a swa ku byela sweswo jiwane ene swi wa ta swi ni kombisa yine a ni na navela ku nkarhi wun'wanyana ne eswikolweni ne a swi ri kahle leswaku loko u fana ku i phorisa a swi ri kahle loko i thoriwa tikweni rin'wanyana nga thoriwi kwala tikweni leriya fana maphorisa because jiwane swa nyumisa jiwane mi nga ntsan'wana va ku ni ta khomeka n'wina lawa ya va tshama va yi rhuma na yin'wana ya kwala ka mindhavulo va fika va ku yi ta ni khoma yi fika yi ni hoxa avheneni yi nga ni fasi yi nga khiyi no khiya yi ku u khomelela rivandi ri nga pfuleki ngopfu na swi twisisa leswi mi swi vulaka a yo nyuma ku misa lowu ta ndzonda ene mi a ni swi twisisa ku a hi yona yi masejiwani so leswo loko hi nawu kahle afe loko i thoriwa mi hi fana mi leswiwani ni nga ka bungeni
a ni fanele thoriwa kwini ka maxambu or whatever so leswi a sensisa swona ni mi kuma ku leswi nga ta swi vanga ngopfu na hina hi jiwani ku ni ku swi affecta hi ku nkarhi wun'wani kuma ku a ni ri swona no vula fana sweswi wa ku mathicara hi mamasiku i swihlangi phela man'wana ni nga na vona mi ni tswala n'wana kuma ku a nga hlamulani kahle mina yena kumbexana ku hakula kumbexana a ni crush ya yena ni nga ndzi swona ni price bolo handle or swin'wana boya ku njhani ku sweka a kuma n'wana mi va ri n'wana Manyikos luya ku endleka yini hayi no i swin'wana no kombisa ku swi nga humeleli swo fana leswi swo taniya ku nkarhi wun'wanyani hi nga tirhisi hi va personal ka swilo leswi swi nga fitiki cause ma hi khomeleta van'wanyana ene ha khomeleteka ma twisisa so ni feyila ndhuna 3 years liyani layani ivi ni ya ni pasa xikwembu xi londzisa ku yini ni ku grade 12 ku la ka grade 12 ku nga fani ndla masalamusi kokwana hayi ku ni nga fani ndla masalamusi straight komba ku mpela a ni twisisi wa ni khomeleteka yini hi jiwani ni vula ku mani ni munhu wa swijumbani matsanyani ni vula ku leleka hayi jumbani a ni matsonga tikhomese ku na history economics na business ka economics ne a ni swi kota ku krema tisenyana tintsongwanyana tin'wani ba jumbani kunene mata vona vula leswi swo ka disa tin'wani ni hlekisa ngopfu jiwani ku nga swa hlekisi khale leswi a ni hlekisa swona loko swa humelela disa lezi jiwani mata ndlayini a ti ba jumani mara kuma ku ti xi bangwa xi swipogo xo lexiya loko ri tlasi ka ti-smile loko ti nanguta ka ti-smile ni or ku ya phepha va ku kume vo ma 20 why hayi a ri nga tsali heading na loko leswi a yinini a ku vana ka ise va ku name 5 yini ratwa a ri nga tsari ro kopetela ku ta tsundzuka swa se u ri laya phe a ri fa ri opposite ka leswo name 5 yini a ri pasa hi true and false and ko ka true and false ne a ma ku 3-5 i kuma ku maybe ta pasa sa pa ku va ti nga 3 a no geza phela jiwani o geza xi kuma u hlala ku arrange o geza phela true and false ngentenga ku 2 marks or 1 mark depend ku ngizisa ku yini wena loko ke swi toki hlamba i tlunga xithu se mi a va ma ku feleza a finhlekisa too much so ku me jumbani jiwani a ni xipa too much jumba xa economics mara jiwani a ni hlaya a ni kota ku krema na va yisana nga dyondza vona vo fana vo peace ya va yisana va nga dyondza va swi tiva yisana vanhu va kombisa swin'wana ku ta fika kun'wana la ni nga fika ni loko ni pasa football va byela va yisana va ta khensa ngopfu va yisana vanhu va rhandza ngopfu va swi tiva na vona va rhandza ngopfu vafana va yi 2 na n'wana va nge Eugene ti-brother ta mina va yisana vana vona ti le xikolweni na ri in real life age 1 loko se ni pasela ka grade 12 hi ku nga fika ti vuya age 1 ni fike ni kuma mi hisa un'wanyana age 1 ne misa loyi ne ndzi ku xikolo xa ba mara mina ndzi nga bisi swona leswiyani jiwani jiwani mi ko va ni khomela xikwembu jiwani no ana swa vava jiwani and mi ta va nyiketela va te jiwani ku ta wani kwa nyiketela a nga na apartheid pe mata tsakisa yini se ntsundzuka lexi ya ndosungula Davi tari yangu za. Usitwa kuti valavula swa sense mara tipfuki. Ya, xikolo xi endlela yin'wanyana. Okay. Jiwani. Ndzi za ti nyiketela jiwani. A diferense ku matwa ku na ku jiwani. Kuna ku fela leswaku mara mi za loko yena xikolweni a nga give bele jiwani blako. Loko fela kambere ro kandaro ro ka fa wa give up fa. Ku fuck off man. Fuck off. Plus fana mina ni for example angani kamsa chiri ni kana kuma kulata kula ndlangwani wa ni ngeka maybe ku ndlangwani fan give up fast atla but se na kuma kumbe nyiketela ni and that is good na I don't book at blind age 1 but I don't know kwa ngelela I don't know but sayana ni so ene tata mara loko ya ngena tuka class 8 tsama tuka ala tsama tuka le class 8 so age 1 no grade 12 misalo nungisiya ka grade 11 misalo ya tatnyiketele kokwana mavona mona nyiketele kokwana mateng bente man as give up xikolweni sale cha hinga vuli ku a ku ri apartheid ku na apartheid maybe ta maybe a chavisiwa hi swin'wanyana xisa xi ya xikolweni ku xi ta pasa kokwana hlaka grade 12 xi huma yongemba kokwa wena a joku swo vava swini vava ku na swini vava ngoko antivi ku leswi a bete swa hehliwa leswo a swa ri kona Siko. vafana va ya na va hisela va nga tshikatshika vo ma 8 whatever at least va na grade 12 man swo tsakela sweswiyani man mina ni kumina mina hi problem ku ba juma na problem mara ivi nanguta hola tikamera na so loko ka grade 12 age 1 ni pasa nyanyuka la ahlangana hinkwavo xikolo kwa xi hlamala age 1 ku Manyikos ya grade 11 hayi njhani eka grade 12 njhani
fane nghena a ni pase ni dyondze ka 3 hi ra 3 ni pasa pen ya ka grade 12 so ra 4 na nghena a na dyondzanga na repeat ri muthlanu ku repeat ra 4 ni ya grade 12 no fika la kokwane remember ne I think ma grade 12 hinkwalo ku helerini no ke science na the history and everything I fika boma I think lo ni hembi ni van'wana mtambi to tsala kwalani loko hi fika vangani ngana nkarhi wun'wana munhu wa reta kun'wana nga ha tsundzuki mara I think a hi ri voma 200 and something 200 and kota nga pasa a hi sefa ni van'wana va feli ka grade 11 ivi loko ri lani ku na lexi va nge i schedule leyo va katsa ma grade 12 hinkwavo va tsaku number 1 mali ka tirhela dlasa fika ka number ncila le va nga hi ku tlasi hi dyondza history or yini hi March ni khoma number ncila n'wana mani mama grade 12 hinkwavo a ni mutlasini na mina hi March a hi tlasi ya mina ina vula hi ma grade 12 hinkwala hi katsa na vanhu va science so lero ni domu ngopfu mara a ni domu ngopfu and ni nge pfuki ni ve domu why na wa lexi a xi ni ferisa ni ta xi vula why xi ni ferisa lexiya metse ne a ni nga wu koti and hayi ku a ni nga wu koti lero a ni nga ti nyiki nkarhi ka wona masana ni nga ti nyikaka a ni chuhisiweni so ni nga vula loko va ku metse ku ba ngopfu mara kuma ku na mivheni va na metals leyo ku metse ku ba ngopfu ivi ku va na LO a ni nga yi tsali LO mina a ni nga yi tsali ni nga tsali swa LO a ni tshama ene na Xitsonga ni a ni pfe ni bayizabhayiza Xitsonga leswo ku na min'wana pe yi vitana ku ta hlaya le mahlweni hi ta za vutla leswo ku maybe ta na xitori xo karhi mani vhene ku mo tsala noto mem loko ku fana nkarhi wa mina so i kuma ku sweswo swa ni affect hi swona nga fika swi ni affecta swilo leswiya ivi tita ti ku hi June na fana van'wana va ko hayi gove na vona ni gova na vona a ku number 1 number ncila ku number 2 ku va na number 3 ku na number 4 ti number ncila ti ku June ni gonyanyana mina at least ni ya ka number 3 lava mambirhi nga ku a na swi tiku lediyana leti I did nga fika chisa din'wana din'wana ti replace mina ni ta ya ku ri mani ku va na din'wana ta number khoma number 2 mina ni va ka number 3 ya number hi va ri number ncila number 1 to pasa va to pasa le henhla hi ka hi hlekana and mahleke mina hi March se a hleka twa n'wana manje loko was and mase a chive ngopfu person a chive ngopfu hi June ya ka trial and at that time a ku ri na crush yin'wana ya mina laya a xi lava blind hlangi lexiya blind and hlangi lexiya ne hi xin'wana lexi na xona xi nga fika xi ni kombanyana light nyana hi xin'wana like ni vula njhani ni vula ku hi swa tibuku a nga ri n'wana wo bayizabayiza n'wana luya se hlangi lexiya kuma ku na xi lavalava laha xikolweni ene munhu wo hlaya tibuku va rhela textbook hinkwaswo jiwani exikolweni ni kuma beka vona xa hlaya hlangi lexiya so hlangi lexiya kuma ku ni ku xi zamazameni kwala jikajika xi na mona va nga xi tolovelanga vafana zama xi jikajika ni give up mina ti ku September a ni swa swi vona laha kwakwa wena laha loko ndleka swilo swin'wanyana swa hatsahatsa ene be maka va vula va ku n'wana nga teki muti wa so vanhu va sona vusiwana ene vusiwana u byela vusiwana ni vona jikwa dokuteni va ri dyo kumeka number ncile ka ma-grade 12 hinkwawo hayi tlilasini be ma-grade 12 hinkwalo ma katsanini so ivi ndzi hlangi xa ni va ni zamazama a xi va swi ni tsandza ni give up na ximbilwanyana vhele siku rin'wana hi September ni khoma number ma nga n'wi tlhele ka number 2 tlhele ka number 2 ya ncila hi September leswa trial hikuva hlangi xi ni fonela ni twisisi ku xikwembu xi kona hlangi xi ni fonela hikokwani hi fonela hlangi xin'wana xa chomi ya kona kusa nga mbabyi ta chomi ya kona leswo yi nga ni ku hayi kani zama plan kani kuma kana kona swo mfeni xana ti-chips loko ni swi vona kasi ndaba ni ku amula mitala swin'wanyana kaza ma hlamba yena nkarhi lowa kuma ku huma ka xibayi ka xihembelahembela ni tshama ni hembahemba xela hlangi xi ni fonela siku rin'wanyana a hi hlangana so hayi ku ya hi hlangana hlangi lexiya loko hi hlangana xi ku mina ku lava ne xi ku mara a hi rhangi hi hamba hi ya xikolweni hi ya hlaya tibuku every day mina na wena swi vona bya nhlongo lexiwa xi ku mata wa hi jiwani ku na leswiya swa ku evuton'wini i kuma ku munhu wa n'wi lava mara swi va ku munhu lowo swi n'wi tsandzeni swin'wana ende reason wa swi vona nga ku nga va ku ri yini ngopfu ende ni dyiwa ngopfu nkarhi wa mi wu tele ngopfu kwini cause nga ku hlangana nga ku ivi a ni zama ku ni seta lexi nga vuya ku why ni fonerile back loko a ni fonela tolwane a hamba ni fonela loko a ntirhweni exikolweni loko ya exikolweni a sena hi ku tirhatirhe ku ya ntirhweni bese na ntseza masiku ndzhaku nyana sorry guys twanani jiwani a ni twa n'wi tama kete mara isifani jiwani twanani jiwani loko hi sukala mataku dlaya a ni vona n'wan'wana so jiwani loko se ya xikolweni hlangi xi hlamba xi ni yisa xikolweni ene ku na mahita man'wana ma-3 ya ni tshama na vona ni nga tirha epeace na Eugene i mahisa va mina va tshama na wa blind
so loko exikolweni la kuma ku hlanganisa mahlamala ku wanuna hlanganisa mina ndlaka yini se hlanganisa loko ya xikolweni a nga ta maka ta ku jola a na hambana swa buku la ni pfala skipa a na ni mani munhu wa byala vhele loko xikolo ku hambana ma swi voni ku na ku hlayeni vanhu loko dzavetela ka byaleni va nga swi twisisi ku ni ya kwihi ni ta ku no jikajika hlanganisa fika xi ni dyondzisa na English a yi ni banyana ka swibukwana and la question ni nga mi yi lava leyiwa mina ejiwani ka paper ya English a ni pasa ngopfu paper 1 na paper 3 paper 2 a ni yona ni fanele pasa ngopfu ka yoko i swibukwana leswi ho fanele i hlaya because mi xilungu a ni nga xilungu a ni nga xi babanyana kahle a ni nga swi twisisi ka ku ndleka yini hi mina so hlanganisa loko hi fika xikolweni xi xa science xo se xi fika laha xi fika xi ndla timhaka ta ku xi ni hlela xibukwana xa English xi hlaya xi ni hlamusela hi xichangani xi hlaya xi ni hlamusela hi xichangani okay sharp hi ya ka metse xi ni dyondza metse xi ku famba dyondza vanhu van'wanyana chomi ta wena xi ta ni tshama na mamani loko ni suka laha ni xi na piece xi ndla science ya xona na geography ni ya ka vahisela va mina lava ni ni ta xikhonga ku se ni tlharihe ngopfu dyondza vahisela lavaya papasi hi mi vahisela na swi va swi tela nga kona ma swi tiva mahisela ma ma2 hi mi nga vapasi va fa lava ni fanele va kombana ku hi leswi leswi nga dyondza kona wa ma ni tshemba ku hlanganisa xi teka science lexi xupo xi ni dyondza swona every day ta xi dyondza swona hi jiwani tshega ka December ni principal ya hina ni yi te jiwani yi fika interested yi ku khasi fela swi nyumisa seni a ni se vala ku hi motivate ku ri hi kota ku ya a hi kota ku swa ku hi tibuku tinjhani timana fika lafa i nyinga na 100 rand that guy a fika ni byela ku hi mfumo kota ku yini i nga ni disappoint kome hlaya tibuku i ta pasa ni swi vonini ku ndleka yini swo a ni hlamusela swo a ni tlhela hlamusela ene kona ko ni hlamusela ka rolo se me se ni nga ready se ni amen se ni sure hi jiwani loko nga ni byela xikolo ni hi tsala final twanani a hi ri ma 200 and something a hi nge maybe no pima lava va ta tatisa kwalako a hi ri vangani a hi nge a hi ri 270 ka magraduate hinkwawo mina ni tikuma ni ri ka ma 100 and something kwani pasini ya misuki ka number 2 ya ncini ya ni vule ka 100 and something ejiwani yi khome hi fikisa sweswo amakumu kanokwanoko wa hina wa madyambu ya siku ra namuntlha Manyikos va ha ri kona va ha to continue tshamani na hina hi ta tshama na n'wina inkomu Juwas on the beats.